CZS cable chung kwa te chibai ule Noel vanal ruat pui kania chanchen thar langsar zol dengai thang Viring tia 225 battalion CRPF 10 mi pui ta thona in entirna free medical camp an basai Pathianikal ta pularin kima ke cha be ko thlir bul te in chakin adel chia chungchanga nimin thleng khan in remna anda nei theilo RD Minister Puralwat Kiman flagship program SADP second installment to Tun March thachungin semhan tum ani ti soin second phase po July tha chawa semhan tuma chaktak malak me kani ti soi chansing kim changzol kin ngai thang Varing tia 225 battalion CRPF 10 mi puite tara thona in entirna free medical camp an bot sai nimin khan Varing te dai auto stand thanga Mizoram lama om 225 Battalion Central Reserve Police Force te chuan Viring te community hall adu apiak te tara thlon in entirna free medical camp an buat saya heuna hian Viring te mi puimi somsari pali chuang ten an hresel ni enfia tirin heng mi ten hena hian damdoi an kol ang te athlonin an sem ngal ani nimina 225 Battalion CRPF te Viring te community hall adu apiak te tara thlon in entirna free medical camp an buat sai hi mi puiten an hlut hle a he huna hian mi engem bazat ten anin entir ba ka athlonin damdoi an dong ngal ani he free medical camp hunan siam hi civil action program noya kalpuini in 225 battalion CRPF commandant Sri SM Habit Aksgar chuan hrisel na poimo zia soin twal chhumi ten damdoi lam enkol na andon thei na tura malak chu angai poimo thu soi chuwang chon mitam berin an hlok pui ngei be seina nen medical camp hikal pui ani atia free medical camp a hian chief medical officer Dr. Mawang Menla Pogen ile SH G Singson deputy de baka CRPF damdoi lama thok tu te an local ani heguna hian CRPF Dr. Chief Medical Officer Dr. Mawang Menla Pogeni chuan in entir tura local ni pui te chu lo en fia in mi chen khat zun thum le test chen khat po amuna anti sakngal ni a thudon ani a he free medical camp a hian in entir tura in ziak lu themi somsari pali ni in tlaida level thleng po khan in entir hi an la om ani he free medical camp nei a hian khotlang shwai tu te achangin joint VC chairman Pularam Moiral tele joint YM president Puzalot ten antel pui theya CRPF te chuan anjunga lom thu an soi ani heti la hian ni som pathum thlaso pani sang ni som mi pakhat khan Assam law CRPF omna hmuna 147 Battalion CRPF 10 Civil Action Program nuaya Varing tere leila pura bihar sajok mi somsari pani de na water filter thatsi an lo sem to bok ani Pathianikal ta pularin kima ke chambil ko thlirbul te in truckin adel chia chungchanga nimin thleng khan inrem na an la nei theilo ni a thudon ani tarlan to angin pularin kima te in hi truck lian cement phurin a hnola che swala thlen lai hian ina hian mi som pani omin wale thak takin hlian na twaran omlova truck driver ero a om ru thlakin a chuak avit popa enkol mek ani in nei tu tele motor nei tu te hian in biak anein an le in rem theilawa heti rwal hian cement ero a chiat mai hlau thon thuwa senghoi ero an rem ti ani RD Minister Puralwat Kiman flagship program SADP second installment chutun tha March thachungin semhan tumani ti soin second phase po July thachawa semhan tuma chaktaka malak me kani ti soi MNF Rural East Block Conference nisapui volleyball court a he thu hi asoya Puralwat Kima Rural Development Minister chuan MNF party hian chuan tur lang pakhat ma kan nei lo ti a chuan tur kan nei chhun chu pathian ani ati he kan zui kan chuan pathian hian COVID-19 shipui kara po Israel fa te mana le wa mi ma pe ang mai khan ei tur min pe a kaushan tlom ngai po le sarkar tho ho na tha mal som na kan donga min tha tham ngai lo pathian hian kan chan kong chan ve min kal san lawang ati Pulawat ki ma chuan Congress sarkar lain zozor awangin kan ruma kan thi zoi zoya MNF sarkarin kan ti top ngala Assam police in zo phaya silainen tiang nen mizo nula le tlangwal an lo wa an kapa kan tapa kan ruma ni ati a chantu nei lovin kan oma pathian le kan ram tan ti tu sarkara ram ri a buaina a om alo om le a
Mizoram Police liam pakhat ma omlavin Assam Police kan hlot kiang zo kani atia zorama maso na sang sang athleng mek zel ti soin zirti tu sang thum chuang kan la a zirlai po an lo thanem ta hle ani ati kumnga chunga MNF sop chwa maso na chu aro puiti in sarkar masa konga chiat thule tuna ero kong achat to thule anom tak hle thua soya kong pui cha awangin zoram kar kan potoi na sa hle ani ati Nimin Khan MGA buat sayin budget zirho na seminar on Mizoram State Budget chu aizo kalpa na yania hehuna khwalian Chief Minister Puzoram thang chuan press meet and state budget zirchia na an buat sai chu lomati thule hun hlok thak tak an manadu sak thu soi budget siam ani in asiam tu ten an man dan tu le an sumamo dan tu rawain siang takan share lok vek thailo awangin akar daga mamo belte akar laka mamo belte summu dana te danglam na lo thlenin atulanga supplementary demand sia mangai chang omti asoya puzoram tha chuan kongsang sanga mason na tho na turin lon la kani chin thu asoya arul dana centralin za som kwa aru sakchin chu tunhua ti san ani thule Mizoram chu state dangtenen khai khinin leibanei tlem berte jinga mi ani thu asoya budget zirho na hi MGA president Pusi laram buat saya chuana kai shwaya ram chuana MFAS additional secretary finance to resource person ani taxation department auditorium ma ni khat o tur sarkar ukil le department nodal officer te pwala training kam workshop na yani a legal advisor to chief minister Pusi laram zawa chu khwalian ni in honna anei ani khwalian chuan thu soin sarkar ukil tele department tina nodal officer inkara thoho na tha poimo hle thua soya court case tam taka Mizoram sarkar telve china wangin anna thatak le diktaka thok turina cha ani court in diktak le chakzo ka thuthuk na siam thaina turin thataka court puitu ni turin sarkar ukil de chu angena mimal dikna chanwo za saka achul hle rualin danero diktaka ken ko ani theina na thok turin acha ngal ani The Limitation Act 1963 Mizoram manani to wangin sarkar ukil te chu anna thona manmo thiama huntiam chunga lawsuit file le appeal huna appeal thai turin asom ngal bok ani Pusilaram zawa senior advocate ni bok chuan Mizoram sarkar malak na zara kumsang ne pariat achang khan judiciary chu Mizoram felfai taka chenshan ani thu soya heian judiciary chu na sazoken atichak ani ati P. Renu Sharma IAS Chief Secretary po in thu soin state dang tengai to in Mizoram court case atlem hlea hei thil lomom takani ati Law and Judicial Department and Mizoram State Litigation Policy sangni somni pathum notification anti chuak ta chu fakomati thu soya sarkar ukil le department nodal officer te chu technology chuak thar te mangchang kai turin cha ol samzo ken na an thok theidon ani ati technical session nei ngal ni in thupui chan sang sanga zirho na nei ani MPCC chuan Nimin Khan pisa a kumina MLA in Thlantura an party manifesto tel old pension scheme chungchang zirho nan buat saya MPCC president Pulal Soda chuan OPS man chu new pension scheme man ain sarkar ta chang azang khai thei mel jok thu soi Pulal Soda chuan September ni khat sang ni som ma a sarkar nalak tam takte kumsom ni panga ayano pang tam tak anom ti soin hemini ma a service regular man lava anwa service regular anni chuan NPS nuaya omtur anni atia chutiang mi chu Mizoram mi sang kwa vel ni ashiat ani ati heng mi sang kwa vel hi cho rwaling kumsom ni panga mi ta se oga sang ni som li panga a an pension don hlom ani ati oga sang ni som li panga a old pension scheme noi thok ho an zo chia don ti soin MPCC president chuan September sang ni somli panga achang chuan sarkar in OPS noya mi pension pek tur nei lo ngal chia bokanga ti a pension chuak thar pek tur omlo ma se mi singli vel bor chu kumsom hi panga changa som thum chung vel chu monthly pension family pension pek zu elangai tur thu soi Pulal Soda chuan sarkar ha thok nget zong te NPS anni vek huna tuna new monthly matching contribution cheng vebel li point panga vel chu
cheng vei bel cha somli panga tling dei theidon ti soin kum khat chung phei chuan cheng vei bel cha zanga somli atling theidon ani ati chutiang ani chuan OPS le NPS sarkar sumsen tur chu rei tak ala sang chho hle reng don ani ati MPCC president soidanin Mizoram sarkarin NPS man reng awanga sumkong hnia a man reng lau hun tur chu OPS nuaya pensioner le family pensioner an ombia lo hun chau ani dona kumsom nga vel zet alani dona ni ati chuwangin sarkar tan hian old pension scheme hi mang le vekse azang khai thak thei mel jok ani ati Mizoram akumin thani chungin ruihlo heroin wanga thi mi somni pakhat an oma chuchuni kum chunga ruihlo wanga thi za ve deuh tho ani Excise and Narcotics Department sin chia danin Mizoram akumin marshuni ni thleng khan ruihlo wanga thi mi pa song pakwa le mei chia pahni an oma an vain heroin wanga thi an ni kumina ruihlo wanga thi chin chia somni pakhat ni kum sang ni somni pani chung thi mi somli pathum za ve atling hal thuaka hetiang angreng ruihlo thi puyan tamzel chuan kumin hi ruihlo wanga thi na thlen tamber pol kum ani theidon ani kum sang kha zakwa somriat pali atanga chutin Mizoram ruihlo wanga thi mi sang kha jasari somnga pasari anom to a chung mi da chumi pa sang kha zanga somli pariat le meichia jani pakwa anni heti la hian tun hnai chawa na satakin heroin hluara nikum chung khan Excise and Narcotics Department ten keji somthum panga point pakhat pathum pasarian mana Mizoram heroin man tamber kum ni hiala shiat ani kumin runga ta po hian heroin hi Excise and Narcotics Department baka police le central waimen hnuai rui hlodo pol CADS ten thanem tak an man le to ani khati zong kha chanchin tharani e